Iwae pito tau kae, sila pata mau kariko. Ako pea fihi ai ai, opo la amaterie. Siosiua, au manukava, fani, foi ai, ose, ni oe ofa mama, suvenia e kolove. Makanga oe matua maofa, nea ke moifo a Yesu la. Oi moai I e mai whakana, ke mausa o e kolokatala. Ke ruia e matanga, o mano, I ono o welas. O tau, whai e kaisa, ke ala e kaloni kolokatane. Kolotoni a kuokafo, alawe I e pokoea. Ke ia e ofa ne taumama, ofa loto na mapoikana. Ofi, kumisi anofea kata. Gofu koe manatu amata. Ina pea koe ngali, ise e tuai kata. Iwae pito tau kae, sila whaka mau o e karike. Ako pea fihi ai mai, opo ai e la amaterie. Siosiua, lau manukava, fani, foi ai ose, ni oe ofa mama, suvenia e kolove. Makanga oe matua maofa, mea ke moifo a Yesu la. Oinua I e mai whakana, e mausa o e kolokatala. Me luia e makanga ke o mano, I ono o e rose o tau. Whai e kaisa ke ala e kaloni kolokatane. Ko kore ke hufanga mohenga hei talawhatapu ko toa pēk wha o atu pa meheni. Whatapu atu ki a hou eiki ka maaha atahi lotu, taki lotu ka maaha atahi Fonua. Pepefo ki he tonga ko toa pēk uongo atu ki ai e tau Polokalama whakawiki ko ia ko Tufunga Fonua alo au. Ai aku maa whahoko atu pa meheni pe mo Palofesa to ke tā Siosiua Lafitani I he wiki ko toa pēk. Whatawanga pēk u lere e mea ko toa pēk pa mei apina. Neongo tau kei hoko atu pē ngai whanua lahi morini I he COVID-19. Ka malo tau wau mai ki he wike fo koini, pia malo mua se mo kei tune in mai ki tau Polokalama, ki tau whanongo e tau ngahi Polokalama ko tau pē, o ku whahoko atu. Tata te whito ki tau Polokalama koini ko Tufunga Fonua alo au, ai aku ma talanoa atu ai, I he wike ko tau pē he ngahi Polokalama lahi ki muini mai I he tau konistutone. I he hodani foko uwhiawhia ki tau tau lerei, ki tau Polokalama, Palofesa, to tau Siosiua Lafitani, pa me Kenpela, malo da mau e he whiawhini e Palofesa ko loko mau kei pongpong, pe malo e ngau e pe me hena, whatanga pe ku lele e mea kotoa pe me he universite alo au, ke whewheha ke pe I he whiawhini. Malo pito tonga pia ko lele pe kei angala matua kei makalo pe. Wa fita pe tau ausia e whainga maari e koe nipa ko whamal malo atu I e tala malo e Fonua lo tu moe ako lele I pe whamiri heni pia ko lawe I pe ulau maari lele I pe e tamasipirinis kalauni tu poto au kawala mono whare pe ki e ta ine princess ko la tu fui pe kako e tala whikaulahi tonga ki a Australia Iliani I he kolo e kini pe a moe kāinga. Mausai pe koe COVID pe koe ai hani ihi I he mau community he
ni o ku ma'u ki nau tolu ka o ku whawhika i pē koe o ku ikai ke aha taha mahalo e hiki atu pe more ne mo'i na ia i pē ani na ki tu'u me whatu tamaki ka koe ku ma'u i he tainini o ku nau sai pe koe ka tangata ka batonga na tufunga me e nau kawatonga e nau hanga mau i ai tapui na mau ki nau tolu aku whaarea pe jani ia nau tolu ke tuku koe kawatonga ka koe ku hoko tonu pe ko whamalo pe ku hao pe malo hona ngahi family koe mea ia ko o ku hoko koe ne mau taha tau pe koe hae whaahinga uhinga e malawa ke mau ko via ai se te whanau mo to mari mo te kamai mo te whae nau tolu te nofu moia ka koe he kulawe e taimini o ku hao pe ka pau tonu mau nau ngai family tuku ke ka pau na mau ani ia nau tolu o se ai ngai family sene kumate nga ni loto fare ko hinga ko kai ke nofo pe kai ke frai e mo kai ke to fra ma to ato ai ma fra awa ko ni ho tau ka nga pe ko fra lo mai pe ka fra pa ki ngai family ko ya ko foki mai to ta me ka ba to nga wa ni me fa hinga fe o ya nga fra lo ko o ki fa nga fe o ma wai ni pe ko tala ko o sene o kusia ai ni ko me to kola ka mari sene ko ka kai me ngai matakari no for mai ka migrants ai ku ka wa mo to nga malo pe ko mi auto con fulo ka mate ka to nga ai pe ku sto kola ya ku whakaloloma e tonga ki he kula ki he ni koe ni ina e maa watu pe tatau pe pe koe tonga pe ikai maa pe ku oste ke na wona toria ki e o tala o maa ki na tonga no pe na ngai api painga ni una no foto kota na mate ai pe na to maa kwa to tonga ai na maa pe ku mate pe ai ai a koe u me au ku mau inga ke tau wako me ai neongo o kuteke e ngahi pure anga o kamata mai me Amerika mo ilope ke ai me a koen ko visa ke nau tolku o si huhu mo passport ke ngofua ke nau o pe nau tolpe a whalere pe o me apa whai pe ngawe o ku paufo ke whai a ngahi pure anga mo e kauta business la lahi ko uhinga he kuto lalo ekonomika mo na ngai business pe bana tu fra ekonomika ngai fonua ka ui kai te ne lava e ia o ta ofi ai mafola ai mahaki pe a moi mate na utala noa i Polokalama ta utolo lo au anaf mo tangata toketa i Switzerland i ma Polokalama whaka mahina ko Dr. Mike Protorek a koe mai e maika kia te au ko Switzerland o ku nau alu ake visa mo passporti pe tau ataina le mu ka mata teke mai foi me ko ya ka koe tafaki eta ko tafaki ko ta ha ku le pe ai pude mo mate mandui koe hu wa hu to lu ko hono malu ka u kai ke neta ofi ai hu mai e ha upe ai komiti o hu mai ta tau pe ke hu pe ta ai hu ko hono ke he lava he hu o malu i kita fuhu i ai komiti hange mea e o e ki mo tau kai pe a ka aku i kai ko mea e lava ke neta ofi ai ta ai hu mai hange pe ko fa inga mea ke koe whainga mea ke u lava ta ofi ko eni o koe ke ne lava ta ofi e hupe ai te o ta vere mia ki loto. Ka koe ke he, ka pau koe ke aha to ala ngā mahaki, o ku lahi ange whamaari e ke te toe sai. Ka pau e hu mai ku se aha to ala ngā mahaki, ange koe suka, koe toto maalunga, pe koe hawhai, pe ku se aha konga ya toto ngā, koe whatapu, mau. E ue se a wawere.
ka ku toi fihi tonga he gua be fainga mo ile rei na e to ta ta to no I se ne ko tonga mo ile rei matepe kaia ko fihi ko complexity ko me ko ni o mahu inga rewa ke malo yange ane afika ua ki ko whaka ko huhu ko whaka ke voku o ko wakai varia ke kau whai whekau mo ni I ke he pe I muri mo tonga kau tonga o nau tau kawe ke o hu ko ngai fo I whapo uri lo aia o whakaloloma I tau sio ke akakai pe he o nau hanga whai mea ko ia mo nau tala noa ke ko e tau totonu ke tau Filipe te tau huhu pe I kai ka te atu whakai whai te hui tatau o kwa ha totonu ke hanga o puke e mahaki ka te koe o awe ki hataha ke mate ai hataha fo I totonu ko e toko taha koe te ke awe ki ai aia ko e tāna totonu ia o tonu ke tuku au pito e fu fihi au pito e pe au whepaki papi contradictory mea ea ko ia ka te whakafo ka tonga ko u lawe pe ia mo mea e taha ko maho ina ipe o no manatu I ke o atu ka ku te ai poi me taha ka ngalo ka te whakafo ke atu malo Moni a pito o tala noa e Palofesa ko ngahi ahonia ku te sio ki hono uki ko ho tau ka inga ki he huhu ka koe ke toe hanga he mea ke hono o hake ku a o maini ke hui ke ni tala mai ko ho huhu ku ai whi makinito ia koe he pia mga hi mea pehe ka neongo ia ku tokolahi au pito peho tau kakai o ku nau o si I lava atu ki nau tolo huhu ke o inga ko I malu I ki nau tolo pia mi he whahinga vailas koe poini ko ia e toko Ole ai me ko hono malanga I whakaukau ko conspiracy theory o ku lahi hono whakahu mai ngā whakaukau ko ia ko conspiracy theory foki o ku kai tāria he mala ai whakaike te mika whakaike te mika whakaako mo o ni o ku kai ke tāria ai pe aku ai foi whakaukau koe nā nai hao me Europe. Nei whakahoko mai ka te au e Dr. Mikey. Nai makape hake Europe ai foi whakaukau koe mono u chips he hao koe ai liquid. Ai mea hu. Koe na matake ai pe au talangi. Mike, tamai Mike o ke tu ia ki ai ka ko ne ai o hake Europe I Switzerland mo me pa na raka fa ki ai ko ka kai ko me ko kai ko ke na fu mama na to luia I he kala no a fa ko ka kai ko te ke holo u me ko ia kono mo ni pa ko hinga ko le pe he ko ka wa ko en mo o de causa ni si o na nga au e ke u a e ni ko tauleria pe ka pau he ikai ke faha huhu tau ai e fu ta fa aki ko tu ko abi de huhu ko ha me hoko e to e fana iange ai e ki langi lau au pito ho ku ke to la ya nge pe a ka e mate a kai huhu he mate ai ko matala no mo mai ke me ko pe he ai chips sai e tonga ko matala noa ki e poini koe. O ku ikai to ea hame aia e pūri. I e toko taha ko toa pe, moi Fonua ko toa pe, kihe o fonga o e pūre a ngā moi ngahi kautaha o kuna control a interneti, pea moi u application ni, aia ku hau katoa ia ki he artificial intelligence, ki he fo ilo, moi unau whakateknolosia ko ia. Ko tangotu mai hana tonga ko tangotu hengi ko tangotu he mo api ko lua he hala ko kai ke toi puri ia uma o ka toa ko kai me ni hano whakatotolo I hata ka bau na I kai u la ne toi ta ofi ke u ala pure anga ia ki he na u na wa whangatuku kuna usuhu e pena tole feitu ke toi ni ai mo fe mo ma o na hi ke ko
trace homo paila ko hapa ko ke te aha me ai te tau ha ai ko tau da no be o pe he ko uhinga ke lava ke muimuia bo siofi mai ai ki tau e hanga hi kauta TikTok pe ko ha e kauta ko ia pe ko pure anga i kai ko kuonga ko ne teknologia ko fo mo oni pe whakahoma ha chips pe kai ka wika ke toi puri hata ha ki he fofo ko ho ta ai ko fo ta ai a mo e mo i reptopu kuma u ko ia o tai la ho phone ko lo mi ho phone ko speak up o no fo pe ai hange pe me ko ni ko whangafu o tua ko whangafu o tua pe ni o ya ho ni ko technology he kusio mai pe ai ya hu ia pe mo ku ko pe mo pure anga o ilo ko to a ho nga hi me o fai o mo api mo lu ala mo fe ai ko hame ai ke tau ho ha mo tau rifia hange ko la ko to kai ma nanga ki tau to luia ki teknologia mo pure anga e fo ke ko e whakakau ni ku o mai taha ko ni ko ne whehu i pia naia pe ku fe risk ka pau te huhu pe malawa ke uesia kita o kuaina ha te totonu ke te whiri take a risk ko ia io kuia e risk ia ko si hoko ia ko ka ia na huhu pe na mate ka ko no whakape seti ko WHO World Health Organization pea mo ka usai ni si ka toke ta ko mate ko he hu ko hinga na hu ai o ko pe ya ha fa hinga hu o ko hoko pe ya fa hinga fo ya ka ko fa hinga no fo ya ka na mate ai he ku he pe he ko foi general knowledge ko foi ilo fo lu fo pe o ko foi a ka e sai ki ho ta fa aki ko ho sino ka ko ki ta fa aki ko na tu la foi a ka ko hu mai ko ha fa hinga hu o ko ene hu mai o ko vie ki ta fa aki ko ya ko ka sai ki ta fa aki ko ka ko hu ko ni ko foi nga o fo ka ba ta ha ni ha no nga ya me a hu historia te ka ki a hu ba be pe fa ya he ka usai ni si me ka to ke ta o la pe ku tau ma o me ko ya kamata mai me hu pe seti pe ma ko pe seti ko no apo ni taha na fa hinga na e uesia aia pe ko no apo ni u aia o ku si ia ke tuku ai hu he ku la hianga e fa hinga o ku hanga he vaccination pe ko faito o huhu ko ni o mal aia ko au fua mo fua ngau e pure anga te nau to o afe te nau to o he kulava ke maluai e to kolahi ia e fahinga e malava ke uesia ki nau to ka pau te tau nofo tau to luia i he fo i mea ko ia na uesia kita o ki kai ka ia hame ai te ne uesia kita ko te folo panatolo o ku ne uesia kita ko atunga ia mo na nunga ia o kuonga ko ni mono teknologia mono faito ke hea mo he po medicine nga o faito nga na ka ja me ia ai he ku ha hanga ton ke ne o se ta ton ko foi a kau ko to pe o mixia mo u kemikale ke pe ku pau pe ke ia ne o sia si pe la pe ai ka ko ho ofia e ko lo tonga ko ai tau alu he kua lili u whakalili fo mea koe mahaki o hau he COVID. Te ke nofo ko fika mo liunga mo vahe. E hai mateo ane kou ke kei fika pe. E hai vai lasi, koe poini e ka. Koe vai lasi, o kune toi whanau pe ha vai lasi fo ou i he whainga vai lasi pe. O ka pau o ku te eki ke huhu e sino ko ia. Ka hua te vai lasi ko mea nei tupu mai te o ta variant me India. Hena te kai ke huhu e ka kai ko ia. O ku hua te vai lasi, o ku malawa rewa i he sino ko ia he ngai whatotoro mui e au mo lo au. Ke me hanga ia whakatupu mai hato e te o ta pe ko hato e not te o ta. Ha variant, ko ui fo ke variant kai ko te o ta. Aia ko ho o white ke pe he.
te unofo ko hinga he ko ke fika pe o kutonu ke hu fe ka ma o ko e ko viti he we ke tau ilo e me hu mai pe e hu mai fe Koi. o we kai pete tau ilo ia fa hinga ko na fa e pe se te au o ku ke ma o pe ki na to o ku ma fa e he ni apini ka ko ke ma ilo na ama o ki ma Koi. fe ka hu atu ko viti ku te etikete huhu pe ama o koe e koe fa hinga o ma o kai ke asimai te ke au ho pe ko ke au ho ko mo o te kai ke huhu o ke hanga ko fra ma fo ko fa hinga ya o ku ko si mo tiki ko ngale ai mai foi re ano fa pala ni e lava hua te ka ko ke au ho pe ko ia ka kai ke puke ko ka te ke hanga ko ave ke fa hinga ka pauna ke huhu ka pauna ke hu e malava ke hanga he fanki ke nikare ya ko o fuhu e kauta mai fam so tia ko atu he ke ne mau ke malava ke fuhu te ia ko ke o ato alu ke afainga ta kai ke hu ko me aya ko e ho e lava ke fama fola e pe malava ke mate ko pe malava o ku ke lógico ia pa ke ko ia ka ke fama fola halo ko ia ho tamai mo fa e mo ki ta hine mo ki tamasi pa na pu ke na to mate ka ke hao aia ko fo i fi o de foi ka no fa os ko ni ka tu kwa tu to ia fa mi i kai huhu to ko ta huhu to ko algo to ko ia ko i kitu no fo to ko ta haia na kai ke huhu ke ilo ko ha u hinga na kai algo to ko ko kitu ha we to ko ta haia ai mo ko viti mo te o hau ia mai ke to ta ha ko i api ko na kai ke huhu o malo isene ka ko kwatu pe ngai whakatata ke whaka ke ai ho tau mata ko ne ai o kai ke toi tu iau e ne ake pe he ko pe he tu me ai au ke alohu ka kai ke tu iau ke whai ngā human right e hau ko human right o tae mahi no a e mo mui ke a hinga o ko i kai no ha me ka nau to pe o ku to lere fa mi fo ai a puke mon mate so ko tai ko tau huhu ai ko tau huhu kei whaka ehi pe o te tau tui no ai ara roke whanga mea kono te ke mai rika mo i roke ko ai na anau tō rea uhinga whaka business uhinga ko i rifia apure anga ai na kai ke toi whiri na tōle whiri o ko sai te ia ko na mea te unau whai ka ke te whakapoto kita o kui kai ke uhinga huhumba mai e te visa ke te alu holo mo te passporti ke te alu noa ia lai kita mo te toi tai whai ai neu whai Amerika mo mea kai le repe a puke e mo mate ai ko i fo i fe paki fo fihi ia o ku hoko he mea ko ka te fo avo ke atu to kata ko ne tu fo ke mo ne apito ai fo matala ko ke fo hoko pene ngo he time tatau ku o ku tau dai na peka kai ke firi ku na fai ka ko ngahi risky pe mo ngahi wesia e ala hoko i he society ka pa ke lava fo hoko i he ngahi fai to ko ni ku o mai e tu ko atonga he tai ni mi Palofesa o ke te fu me fefe i he tau tafaki fo politikare o ko ki foi ke spe i he fa ma anga ko ma inga ia ke te o mai ke whaha wakai ke mo wha manatu. Ke tatala noa tau ke kakano ke sikos whai hopo. Ko officer sela ko nina ne tukuaki i e he whafonga tahataha o e wana ne lau ko vi ia. I he whainga uhinga o ngawe aki. Ai ngahi kulupo he Facebooka o whakahai ai ngahi tukuaki i koe ni. Ai ko ne tukuaki na e whai he Facebooka. Pea kono whailo ko ni nai whailo aki ai lau i ko vi i. Pea moe la fo o ko ni ko no ngawe aki ko interneti. I he ai ko lau ko ni he wafe ua tahana. I kamata i au rako siulai. Pea tautea lewa e whamawanga polisi. O tautea fitu wafe fo itiki te tak fitu wafe ua. Pe taha mano e taha. Pea te tāna kia tu kia me whaafe ni mangiau ai loia. Koe ke mahina tu ko ni pe lava e tō taha ko ni o whahoko hatangi pe kwa whainga
tuunga pehepe ko ne mo ua pe ka ko hinga ku hanga o mai e ni he fela ve e ni mo tuunga taimi i fa politikare ko ne te fili ka taimi taula ulahi fa uria mo no tuku hi fo ai tuku hake mo pehe ka ko hinga ku o mai e foi keisi ko ni ku o si fare hopo ku o si o mai hono tautea ko hinga ke te bakai ki ai kakai ko ha ho bakai ke tuunga ko ia e Palofesa. Ko whaapapa ke toko taha ko e ni e tonga, Koi. He ku moalahi pe malawa ke alo ngā pōpula. Hange pe koe ose ai hopo ngō lavu ka whaapapa ke anaua na halaia, pe aku ikai ke hange ko lau ka ke tato e au tawaia ke titela ku spai no whamau he whamau. Koe mea mahu i ngā ia, koe mea koe ke taua nei ai pea moe fo i kupu i lao koe ni. Koe. Koe kupu i lao koe ni tonga nā kutala atu. I ne kamata mai ai tāla ngā. Koe mea mahu i ngā peke ua tene ta ofi ai tau ataina ai rea. Koe. Pe kapau koe kupu i lao, ko ne pā tolo aki ke whakasi isi ai tau kape pea moe whangongo komi loi, pea moe hafua ai umea koeni, o ku tau kei whakatumbu ai, o ku kei whai i e Facebook a mo YouTube, pea o ku fie mau rewa, pea ku tau fia mo tau. Loto hanga maari e ke kupu i lao, he kui kaike me wesia e ia tau ataina o irea. O kune hanga e ia o malu e tau ataina o rea ke oua e tō kitu. Koe whamau a tukui hange koe laua e kau whai he o tua koe whamau e nai mamani me tala mai ko halai a tamau e ki tau moia. Ka koe poini koe o kou wakai a tau ki ai. Pea ku whie mau tonga na ko atu he ta Polokalama mahal koe o sena maina e taha mo konga. Koe. Ki he pure a ngā mo e kukore ka nau tolu mo e a te are ke whakatotoloi neongo koe ngā ue lahi pea o kui kai ko ngā ue whuke e pure a ngā kapau e tuku kehi ka tok whahala unga. Koe. Ke whakatotoloi ai ngāhi vitio koe ngāhi me aku pulusi o ku nau hanga mau i ai lao e tau ataina, pea o kunanga ue sia hao ngongo o hataha. Te eki ke mau hau whakamooni. Koe. O whakamaa ki nau tolu ki he lahi taha ka pau e ala lava o maa le rei pe sprasi isi koe nesi taha. Ka koe ngā ue lahi he koe uhinga karanoa pe atu o ku whakahoko mai ka te aupa o warepeu te Siosiua e Facebook a me YouTube o ku kei ai ngai fu me aia whakapāperi ane ta e whakasiulaise, ta e whakalotu, ta e whakaako, ta e whakamolare, kai ke toe a mea i ka ke lele. Pe o ku whie mau ia koe anga koe e ku tui i he humai e kupu i lao koe na Nai mahino koe ka te ai kupu i lao pau pou pe ko kei pou pe sete ua afe tolu afe kuki e kupu i lao. Pe ko mea ia ke tau wako me ai, whao si o atu. Tau wako me ai, ke ako koe me ai, ako au me ai, whakapoto, siofi ai foi mea taina o ka ke karea, siofi mea koe whakaapa, siofi mea koe ane koe lau e kau pārangi. Koe sio ki mata o mohema, koe sio pea ke toka ngā ue, ane koe mea koe ta tole lau tohi. Sio ki mata o pa ke toki kolosi. Koe mea whakamolare koe ulunganga koe tangata. Koe tangata mo e whewhine, kone aluko ova he tawaina o kone hanga puke ke whakasi isi e me whai peri ha.
Pea o kui kaito e ke he tangata mo e whewhile, pea mo e whangamanu. Whangamono manu o kuhana pala ku e kai no knawa. Koe whangamono manu ia ku sai au pito pea. Koe tau whapehefo, ke anga i manu. Ange ko whatapu. O tonu he kai meni, pea hala he kai meni, koe whangamanu ia ku nau sai pena auto. Ka ko kuhinga tu koe, na e uhinga e tau pehe koe anga i manu, koe whangamanu kuna wanga pala ku he kai ni o kuna utawai. Koe kai ni a kou tau whapehe, tuku hange ha manu. O ongo ngata, ta e whanongo, anga pala ku. Le kai mi pe ko ku ika e whangamanu ka nau tau, pia kui kai ke tau lawa tau. Koe kai mi ko tau toi ika mo tau tolu o tau lau, tau kape kape, tau taaki, moe ha, pia tau ta mate, koe tau alu ya koe ke foi mamani, koe whangamanu, koe o tau anga koe. Koe koe foi to onga ya koe ya, a ena kou hau kai kupui lau, kono whakarea mo ni. Koe ne hau he kai no alu e tangata, o ta e whakamolare, o ta e whakalotu, o ta e nofo he tau ata ina mo konistu tone. Pe o kuhu marewa hakupu i lao pe ke me hanga o whakasisi pe ta ofi. Pea koe tāna ki a koe o kou whai, o kou tāna ki atu, o kou lea hanga tonu, pea o lea whewheka i he mea koe ni. Ka tau pe te ke sai ai, pe te ke whei ai, pe te ke ita mai ka te au, pe te ke whahanga i au, pe te ke kape mai ka te au. Kou lea whewheka, mo lea malohi mau pe he mea koe ni e tonga, he kune hanga mau i ai civilization mo ui ai society i muri, he tau nofo, mo e tau nofo. Tau lau, hange koe mea kou hao atu. O e tau lau. Tālanga mo talanoa, koe tau rea ai. Tālanga mo talanoa, wheringi aki. Uhinga. Oa o hofi whakasino. Ka koe malo hinga ia o tau tolu, koe ne vai koe ai uhinga, koe o hofi whakasino. Ka koe uhinga e hofi whakasino, he talanoa e kaukariki. Koe nau talanoa, ka pau te ke tālanga, ka pau te ke talanoa, o hofi e uhinga. Ki laike uhinga kai tuku e sino. Ko tau tolu, o wirai o hofi e uhinga. Ko mea koku whai ai ke mo e o whare. Tau tolu ia, te ke o hofi e uhinga o hofi e sino. Ko mea ia hoko, ko mea ia hoko tonga, ko hiki pe ai tau te aia a mao. Ko o whai au ke tuko ua koe ni. Ka kua pau ke ne fua e ia ai wheharaki mo e tōnou nā ne whai i he malu e lao. O whatatau ki he whamau, ko whamau anga koe. Ai tau whamau, ko whamau anga maalunga i mamani. Tō whao se whamau a he wani, ka wai ki hene a he wani mo tau tolu, ko whamau anga koe ni o ki hene mo tau tolu. Tō ki hao a he wani a taike. Tonga koutui ko mea pea o kou whielaga dai ke mea ko ni mamafa a bipa te hange ni a tonga ko ne mamafa sio koe ke whahinga teke whakate mokarati kou whai tonga. Talu he tau e whanoa. Ka pauna nau teke o mahino ka nau tole te mokarati pea hoa mo anga e tau whaunga. He kai ke urea whewheka mo whaanga i ki nau tole. Ka pauna mahino pea te mokarati ka nau tole. Ka koe uhe ai kurea whewheka ma pe mo whakaanga ai. He o kuhala e nau mahino mi he kamata. Te hala e nau wheinga. Hala e mahino. Hala e wheinga ki ngā ue aki. Ai koe whapapalangi. What is? Koe whai mahino koe he what is democracy hala. Koe whai mahino hono ua what is for. What is democracy for hala moia. Koe whai hala e ua koe ia. O kutana ki ia ai hala ua ki mo hala ua o hala hono tō. Pea ka pau na e tonu hataha ai uloaki ka hala e ua e maupe hala. Hange koe tāna ki whokia ai talamo koe a Confucius e filosofa siaina. Tāna ke hala e taha mo e tonu e taha e hala pe ia e ua.
Tāna ke poto e taha, mo ta e poto, ai fo e confuses. Tāna ke poto e taha, mo ta e poto e taha, e mawai ai ta e poto e ua. Koni fo i whakarea. Ai kone uhi ngā foki. Ka pau ko e poto, mo ta e poto. E aluhifo e poto ke ta e poto. He kai ke lava to o aluhake ke poto. Ai au pe he, ka pau na e tōne kai halai, e tāna ki pe mo e o mawai ai hala. Te ka pau na hana tonu ka unau ke i mahino ke te mukalati e hala pe ia. Te koe ke utoi whakahela ia ke utehe atu o tuhu i atu e hala. O kutau sio pe tau tonu he uwhe hala ki koe ni ai e kurupu ko ia o au ke ahoni mo e nau mautu au hoko atu pe ke whanawhanau. E ka pau na e tonu he kamata. Anga e tonu e whare. Pau na whewheka e whare, e whewheka e netu. Ka te uwhakafo ke atu tonu. Taki whaosa ki pe mua he ta whako ia, ki whehui pe guaha o mau, ko whai lao koe ko ke interneti na toki whapasi, o ku kawai mo ngai Fonua muri pe kuhinga pe ki tonga. Ki ono ngau e koe social media. O kuia e ngai Fonua, Koi. Ko siaina, o ku malawa ke nana o sfai pe na topa na hanga ka ko uhinga e ua siaina ia ko uhinga e taha kai ke na fie mao i he na u fralere na u Polokalama ka taha interneti ke pure i mai me Amerika mo me pure i pe na tole na Facebook mo ya fu na u Polokalama fa media fa sociale ko uhinga ho wa ko nga he ko na tula pe Fonua ko ia o kuna o firma na toke na mapure i pe me akotoa pe ua ai ke fai teri ha ta haia ki he hangi ko fai teri ko no tau mau he mo mau i tonga o ko tupunga me fai nga whakaukau o tau ata ina mo te mo kalati ko ke ha me pe he aina tau kai ke whakapula au pito si aina ia whakatiki tato au pito o firma o pe si aina ia te o hu mai fa inga tawa taina kono tau ta no aki ai o hu mai te mokalati kono longa ia mamani e kai ke lava he kai o fa fai ke he bona mapure ki na tolu o fi ma se ai na ia i he me tu se ai na ke o fa teri ha no ia e ka kai mo wangi ai o me a ko human rights mo ko ke pe tau hala ko ta no pe ki se mo ange me te mokala he se ai na e fe pakia mo e nau culture fe pakia mo e nau fala fa economica e mau e nau fu toko tolu piliona nau tolu fe mau ke ai me ai ke me mapure e nau toko tolu piliona tau ta no tau tolu ke tau fanki Fonua mo me a ko pili mo veve ia ke tau ta no ke fu Fonua fie mau e se ai na ke mapure e nau toko tolu piliona pe toko tolu piliona to nga mama ni o fitu piliona mama e tau fo ke ai ko hinga ia he kapai tu wange ke nau tau atain mo nau tala no ia mo le no ia ha nau tolu mo ngai fo te mokalati os mo vele te sai na ia te nau ka nau to ka ko ia ngai tala no aku ia ke ngai ai fa kau ai po ia ngai sai na pe u le re to ko ke ka wa ko analyze o ke ia ka ko sai u Fonua ko Papua New Guinea na na os ko Fonua ofika ma te ka tau to o so do na u lao ki interneti mo Facebook amun ko hai u hinga na na ai Papua New Guinea o ku kai ko ai Papua New Guinea he u hinga si ai na u hinga ko si ai na ke na control pe mo na ta fi ai ke pure i ma Amerika fenga pe si ai na ke u pure ma Amerika ke na fa nga me fa teknologia ko uhinga Papua New Guinea ko tau kape mo tau lau mo anga fa pape riane ta fa civilise to ha pe ke ta fa ko ta fa lo ta fa mola ko uhinga ya na fa ia ai la Papua New Guinea ta tau to pe motonga ta tau to pe motonga tau mana tu o ku ke ai si se a ko ni o we si te te kai ke tau toru ia i tau lau hange ko e ni. O te te skita i Facebook a ka Australia o ku nau tau lau pe nau ta aki mai mo ta mai mo fa e mo kui mo
Mohamere moham fra malaia fra papatu e sio che fa mea ko ia tika ke na fa na tora fa ko tau ka u aseria mea Facebook ko FAP au hake mo a pe ko na ai pe na to ka Scott Morrison na mea mo mea ko ia o ku fu ko vi apito ia o ku fia uia hange ko Papua New Guinea ko kalaka fimboto ka aki ka toa mai he kau patoa ai e whare alo mo tu i mo mea whotu tu hona ngahi i mis ai mo whanga fu i misi kovi ai mo use ulu tu use ulu ko toa hau e ki me no ka po pita mea ko ia ko tarisone ko trisonia Britania ko asi pe he me be Facebook ai ase ria niku ala te squad so tia mo ka polisi o ta ako mo mo ka fe tonga ko tonga pe i tonga ko tonga pe i mi pe ko fie mau le ba he tau alu ki he anga palaku mo anga ta flamola le pe fufulu ke ma be ko ha no fonga ka ko fonga ko ba ko fonga falotu ko la ko fonga ko na fa e tau fa hau ko tambate i kato ka hau hata hamaro lo tonga e tau falo to fonga na tai ho mau ko tau ko ingere ia na e tai i kai te a o fai fo tau e tau tahi mo ngere ia ko kape e kau to ele ia ka tau fa hau uhinga ia ta ko sonia ko ka tau to ko hona i to o ko to nga ko i kuonga tau fa hau mo monu ia mo to ia mo tol ko to ape mo kau kape pa mo kape ki ngai family pa mo kape ki ho pa mo kape ki he tu ta aki fare alo mo ta aki hai o mo no ia mo tol ia ko ke mo tu ha ke ko nga tau fa hau ai ko nga ko na se nga tau fa hau ke fa kama atu ai u to nga ko na mo to ma o mai ko u hinga na fa au hai ke ma a ko tau ngere yo to tau ko wongo na ku tupu ha ke tau ko fa papa e ka ngere ia ko to pe ko tau na ta ke fariri fu no ta mate ko u hinga ia ta ko kape kia tau fa ha mo tau tai kape ko e ko hono totongia ko e kape ko whakama ape. Ko tau I hure, ko tau moia mautou ia, ko tau ia mautou. E ko tau I hure. Ko hamena whakama ape he, na whanongo e lea whaifekau toke tā sione, hawea I Cornelisia e Tongan Research Association, na konga hake ko ne hanga whakangai ai fo I koi pire ia mo hure. Pehena o stafoke tau whahau lot. Neke ke uma o whanga maari ke o kau ke tā noa ko. Taka ko ai atu henda ne hanga ai mai I konferenisi. Na ne hanga whawea pehena o spape tau whahau ia ne o spape. Ne o stari e lotu, ne tō e lotu I utui, ko ne ngahi po I nia. Iyo, na e o si hoko. Kana te eki te o se tau whakaloto noa. Pena I whia mao ke fufu e anga kape. Neongo o ku whakapaperiane fo I tāmate na whaingere ia te mohure. Ka hamena e whakamape hea I mohure ta tau tau whi mo ngere ia. Ko hinga he nana honga tūri ho nau no pere ke tāmate. Hau nau hou eiki. Mata ere viriani tu wakano. Te whairewa e tau whaha fo I rea koe ni. E ke atu e tui wakano he aike nau o hofi. Mi tau aki kofe, me api a koe aoni. Tau whahau koe hae e whai ki hure. Os mahino ina te nau maa e nau tola hure. Talataua tau whahau e me tau tahi ki houma. Alue ko ngai a kau tau hure ki houma. E nai pefu muo nai keri pe I lalo me houma ki
ki ko tau hure ko tau te hina a vai mo te wakano ina ku. Koi. Awe vai ko tau hure ko tala tau toho whakai ko toho whaka tau pe tau wha. Na wo vai wa ya hure ki homa o hofi tau tahia mo tau wha hu. Ka ko e ka ko te wakano e te waka e tau wha hau katoa hure pe hata tau wha hau. Kai ko uhi ngai katoa hure e toa hure. Pe hata tau wha hau. Wha maas. Whairi fia e tala noa ko e ni. Pe hata tau wha hau. Ko Fonua e ko hako e sonia ke historia ka pau te nau hanga turi pe whenga ke tamate ho nau ho e kipa ko hono ako i ena. Ka wai whanga kui au kui a he tamate i hure. Koi. Mea mau ta whaake o mau toru e nei toko lahe mau kautoa me bātu i hure. Ka gou whakafoki atu e he tonga mau. Malo pito e Palofesa ko e gife fe fra o si pe ka pau ko au na ko fai e tuku aki i loi ko ni o lau ko vi ai minister ka ko inu silani foki au ia o kulama nai he lao ko ni atonga ke nau hanga o fra ilo mai pe au ki nu silani pe ko ha fainga fonga te nau fra ilo aki au ko ku ngau hala ake Facebook a lau ko vi aki hataha o ku nofo ia i tonga po ka fofonga fale alea. O kui kai ke uma o ki ai ko ma o ki tonga ko fo ila o pe ni ki tonga ke Facebook a tonga. Tonga. Koi. Ko Palokalama fo ki ai ta ha ko ni hange ko ka tonga ko ni no fo i muri. O ku te eki ke uma o whakai ki au ki ai ka ko mea ko mahino ka te au ko fa ula ko ni hange ko Papua New Guinea. Fa ula pe ia ma Papua New Guinea. Fa ula ko i tonga fa ula pe ma tonga. Ko ke hea ko mo e tu ko asia ina he ko sia ina o kuna Facebook a internet i make na to ka ko tu ko ata to lu e lava pe ke fai hano a kiu i ona ia ko uhinga he ko tau to lu ia o ko kai ha tau Facebook ma he wange ko sia ina ko tau Facebook a o ku pipi ki mai ke tu whakato ai ku ko Amerika pe mo kau mai ki he ni nau Fikau aki ki nau tolu he kutau hau pe me fo isos me fo ia ko ku ko ku hau me Facebook a mi Amerika. Aia ko ia e ku mia ki fo ila atau tolu pe o ku me pe malava i ko ke ma o ko me muri. Hange ko to ta hari usila ko na. O ka pa o ku fa fe o ngo i fo ila ko na mo Facebook a. Aia ka pa na e fai ha fe he kwai ko ku ni ko ki ai he kwai lao fa ha pure anga ki he interneti o ku puke ai ku ko lo pu e Facebook a puke ai na e Polokalama pe age ko na online age ko lo au university system and online o kai ai na tu tu un fa lao ko pau ke mau mu me ki a malava ke mau o kai ke tu age to ai te online ta te necessita mo te mu ke u tu ko ia pe o tu ni pe ke Facebook e malava ka pau o ki ai ha o mea o ku fulfill e lao atonga o ku malava ke whekau atu e Facebook he ku he na wakai hifo e tonga na e mea ki mua na fie mau e tau aten semiare ke tarawa mo e Facebook aia o ki kai te ui lo ke whaiki ko ia ka o ku malava ka te kai ke sio ke isi ku puke atu hatonga me muri he kakai anga paraku ko e ni ke hopo i tonga. Mandu i kotoki kamene ai hono hopo i uke sipa ku kiwa te uke isi. Ki e fo i lao koe. Ni kako pou ka pau o ku iai ha fo i whekau aki pe o ku malava hange koe ngai uhinga koe ni nau. O kou whiawhia o ka pai malava ke puke atu mo i whahinga i muri. Ke hopo i. He ka o siai ha whehoko taki e tau fo i lao koe ki he Facebook. He koe lao ke Facebook. O koe ko tau lao ka fu mea ke he koe lao ki he ku koro mo internet hafua mo internet fu mo Facebook. He koe u taimi pro faya e o mea pehe. Ka pau tau pehe u whehoko take tau lao mo e ku mo Facebook.
O ku whatongia ea o CIA mo FBI ka pau ko hanga keisi o tō watu hana o te pile. E ke mai ka lasi koe nā muri o awa hopo. Te whito ka pau ki nā utori Amerika. Ta ka pau ko keisi e Facebook. Ka me keisi koe ni koe ke ue CIA a Australia ia. Koe mau ACO, koe mau CIA ia. Pea mo CIA. Ka pau e aha keisi a hatonga, ka utonga koe nā o kue si. Hange koe mea koe no. Koe haka e mea koe ni o ku pelonga. Sege mea koe ia. Koe si a Amerika mo ni koe tupe. Ko apa koe ha. Haka e kulupo koe. Tupe. Tongi tupe. Koe tongi tupe. Sege keisi koe ia. O kue si a e lao a Amerika. Te kau na e hola mai whahinga koe a o ka feitu. Ka pau ka keisi ku mama wha au pito. Kone hao pe FBI me CIA. Kia whahinga feitu pe mama ni o puke atu nauto. He koe alate e mahu ACO ki tonga puke mai nauto. He koe hao a ngahi intelligent agents pe hei au ku nau hao pe nauto. Hei ni he kui tonga koe wanga puke mai kau tila marijuana me Amerika na e hola angi ki ai. FBI nau mai po kumiang nauto ki tonga nau hola tolu pia. Puke atu mai whahinga whakafoku ngā popu. Ka ku ki ilawe atu pe ki e angu pe he ka ku Maria feheu. Koe, eu manatu Palofesa koe, nau mai whainga Mario, tala noa mo i tamawhai ngongo i Nusilani, ko John Campbell. Bea, nau eke ke fehui koe ni pe ku, koe unga ke tau ataina koe lea pe mo i tau ataina i te tohi, i whainga lao kon koko ni ai koe Facebook, hapa tamai tama. Kono mo oni, koe me totonu ke tau ke whai koe he ka whai ngongo pa mo i kakai, ka pau ke tohi Facebook ka, tohi pe mea mo oni. O ke ilo ke mo oni. Pa pau ke ilo mea mo oni pa ute ke tohi. Sio tai tohi pe. Koe whea ka pau ko wongo i au koe. Koe whi whakamatala koe ko mauku. Malo ke kuloto o ku mo oni. Ka koe ke kakato eku evidence. Ta maare wa he tama. Pa ute ke pehe atu. Na e kai e sione pa anga ko he whare area. E teke mo uai, ka ke pehe atu. Na ke kai pa anga whare area sione, whehu ia tu ki ai pena ne kai pa. He koe mea moki tonga koe mo oni foki. He koe uhinga ia koe tonga o ku lea ai pe ai kau journalist na e ako, na e train. Pea koe kuanga wakai ki tonga, koe iaia kakai i loa i tonga na e ako, lele i tonga, momuri i e mea whaka journalism. Pea ko ki nau tolu ko ia, o ku ilonga pe nau tolu. Ia e whahinga unau whaere media, ko kaulangi kamata me he umidia. Ia e whahinga ai umidia i tonga, anau ako pe i tonga, e nau ako me muri me tonga pe o ako e nau mea ki muri. E whahinga na nau mai ki muri. E whahinga na te kai ke nau mai ki muri. Ka nau whahinga nau mui pa nau ako me ngahi tu uni. Whaka wheitu original mo e whakamamani koe ai whaiongo. Koe tala noa koe na e tangata koe na. He koe ne tanoa o ku train. O ku ako ai tangata whaiongo. Tuku ke heange e ne whainga ke report. Ulua ki kau ki lawe ki. Reporti ai me apena e sio ai ho mata i malai. I field koia. Pe koe fo i feitu koia. Koe mea whika ulua ki a koe i he whaiongo. Kono a koe kau whaiongo. Tala pe foi mea mai sio ki ai ho mata pe ko hofofonga hangi koe whakata. O te kato tala noa ha mea mea kai ke sio ai ho mata mo hofofonga. Na whango pe ai ho te ringa. O te tala noa mea koe na whanonga ai ho te ringa ta sio ai ho mata. Se mau ke alu whakata ho te ringa mo mata o na namu mo e hafua mo ho ongo mo mea mo ho ngahi 5 cents ke hana reporti mai fo i leri. Ko mea whika ua ki e tangata whaiongo. Whika ua. Owa nā ke toi tā naka whakakau ki he fo i mea nai sio ai ho mata mo whanongo ho te ringa mo namu. O te whamatala ha mea pe nanai ho ihuka kui ho mata mo te ringa. Ikai. Koe whika ua. Hanga pe o ripoti mai ai fo i mea
ko e haka fika ulo fika ia mea pe oa na ke ia oa na ke to e tā naki mai hao whakakau ki he mea na si o e ho mai tā mo whanau ngai ho te ringa mo nana mo ko whai o ngō ia hono ana lai o ngō o ku train ki ai kau tama ke hei ai ko tamari o ti o ku ke hei mo e tamate me whai analyze o ngō ko tonga ia ripoti pe kama to ha pe kama analyze na dikai te trainia ke analyze pa ko ka no pe he ke media he ko media ko ani hang mauto ia ka kama analyze ta mo no sila ka kama analyze ya ona journalist pe ka na me no ke he au bita ki ta ko ka kama na report pa na train ke na analyze kai ke ka ngata sa ko ku ki fa asi pe he to he o asi mai me ta no ai fa yo ngo ko le a tanga ko fa yo ngo ko vita ha ni fa yo ngo ai patoa fa yo ngo ko vita ha ko si oi fa pe ara ki fa mama nai fa yo ngo ai kerea o kai vai ai talaki ko kakalu kai miotonga ka koe palaku ta hai fai o ngō ko kerea fika ua ki ai koe nau Polokalama koe na koe retio pe koe hae nau ai ko whakarere se tita na ku si hanga wako na ki hanga tona se tita nau hene whaka eke au ako na ki hanga tonu pe palaku koe nega ki whama fora mai se tita e pa whaka eke koe he ko ma fai ke os pa fa tu ku na ku hanga wa ko naki ya mo o tu hanga tonu ki ai palopare ma na fai ki he me a ko media me a ko freedom of speech ko para no tolu hoko ki ai ko e kamima he o ku ka ai u fai ngo ko ni o ku faka politikare au pito fika tu ki ai koe retio koe ni koe kāpinga. Na e fo u whakapolitikare apita mo retio koe aka koe ke toi fuwhanongo mo sio. Aia koe ku whakatātā atu koe urimi ka toa koe nina i kai ke train whakawhaiongo whakamaman lahi ki nau tō. Ke nau hino e umea koe ni. Pe oku i kai ke te whakapolitikare i hamitia e whepakia mo freedom of speech. Oku ai pe a kaka ia hange ko Donald Trump na hu mai a uesia mai e ia Rupert Murdoch mo e me kautaha Fox mo me ka ko na hu mai pe o uesia ka oku i kai ke ia i haka whaiongo te nau whakotu ko ai ke nau te ke i hame a politikare tonu hange ko te a de tio a se tita pe mo Polokalama makona tapi nga teke ia ai pati kakai endelere mai o si mau ai lau maria o tau atai na rea lau maria o me ko fai o ngo pe ko hospital hanga ton mia ki asefita pe ne ngo na ga ke sa ia he ko so matala hanga ton tonga itonga mo murini ki he hala goia ai lere mai ai pawa pe mo enau mitia me he kamata angana i totom ke ta ofi ngai pure anga ki moa he kutap ka tin fa fokia malo pito e Palofesa ko ti mahalo ngari ki fe ungai kata ki foki he toenga eta taimi ki ta konstitutone ko nga ku o mafana ta talanoa mai he ngahi me ko tonga hoko ta ni mi kata ki foki moa o tata hoko he ta konstitutone na ta ihe konstitutone foki ihe paremia ai ko ni manoa B ai ko ki fa malolo i ko paremia kata ki hoko atu he tu ko na tangata ihe wiki kosi e kon ko ha ke tonga kataki ni manoa pi
Ke fia ka ai to kon ko ha ki ai. Ai ko ni manoa pi ai kupu wha. Ka pau e ikai whakaha ki ai ha whakotu o whatatau ki kupu si I, kupu tolu. Koi. Hiri ha pāloti ke whamalolo ia pare mea ko pau ke tu I kene. Ai a kuhinga me he kupu tolu, ka toi whoki ke kupu tolu, ka pau e ose hoa e wawalu I hama whamalolo I ha pare mea, o te eki ke whakotu o mai ha pare mea fo ou, fo I hoa whāwalu e whāwalu. Ka osia o ku te eki pe atau hoko marewa ke kupu whaa koe ni. Ei, me te ki rewa he tu ia whare area. Ai o te kai whoke tau wau ke fo I mea koe ni tonga, I tau lere mai tau me wafe ongo funu. Me te ki ai whare area pe a whekau ke whakahoko hawhiri lahi iha aho I kai laka hake iha aho e hiwa noa mi ai. Ai a koe e ia o e whika whaa o e kupu ni manoa pi. Koi. Mahino pe ia, Koi. Me te ki he tu I, ka te kai te whakotu atu hapare mia fo o, o sion no wha malolo I hapare mia. Tuku mai fo I aho hiwa noa, o ato e laka hake I ha fo I aho ni manoa, whahoko ai ha whiri lahi. So ane ki he tu unga ko ia. Fo I whiri whare area whakawave au pito ia koe aho pe hiwa noa. Ka koe hame aku ai ke aho pe hiwa noa. Koe uhinga he ku tono no e whare area mo e sea ke whakotu ke nau ke nehanga o mo e whare area te fito ke sea ke whakotu mai hataha pe ko hapare mia fo ou ke whetonge pare mia kone whamalo. Koe uhinga ya koe o kutuku mai pe fo I aho hiwa noa. Koe uhinga he koe ke nau lava whai whatongia koe pe koe taha. Ko pau ke whakahoko ia ke oua na atuu whakatu ka amake Fonua I kai ke a hapare mia mo hawhare area pe ko hakapinete. Koe pi, koe wha, whakanofo ko hapare mia whakataim, huma rewa e prerogative power of the king. Hono mawhai whakarewe rewa he koni stutone. Ko hai e to rea atu ki ai. Ko hai he kaulongoa a koe ni, ko nea gogo whima uke mahino e tau whai e mea koe politiki o whakatatau ki he koni stutone moe lao. O ku whaarea maupe, omi maupe a whare I moe ko naki menare sini tupo o whakamanate mai ka te tau tolo fo I mo ni I mea ko ia. He koe loia iloa ia. Loia iloa ia I New Zealand mo e Pasifiki ta tau pe mo Clive Edward. O ku nau wha omi maupe he ka tangata loia iloa ko ia ai whakamanatu ka te tau tolo. Tonga ko toa pe o ke mea mai ke Polokalama ko ini. Koe nā leau na tala mai maupe. Ai ho o mo mea whai o whatatau ke komistu tone mo lao. Tuku hoki lo to au, tuku hoki tui whakapolitika re, tuku hopo to au. Ka poko hopo to o mai o koe ke whepaki me komistu, o koe ke whetauraki me komistu tone lao, tuku ia, whai mamau kaimi te ia, mo whakamore. Whakamore ka koe, whakamore ke mau lau mea he Facebook a, e mau lau. Ho whakaukau, koe ke aha me whikau akana me komistu tone mo lao. I fo mau lau I fo ha mea au whikau aki moia. He behe e tau me au behe fo I mamani kone tau nofo. Sa, tala mai rewa he pi whakanoa pare mia whakataim. Sa ngā ke mawhai wharewa e tu I pia koe mawhai pe ia o ku iha pare sistemi o ha Fonua o ku repapirika. Te mokalat le repapirika tau te mokalat whakatu I tau toa. Whai tatau pe he pare sistemi tene whai pe mea tatau. Tene whakahu mai pare mia whakataimi. Koe o mea koe ni koe ha mea ia o ku unique te make hea tonga. Koe o mea koe ni koe toko atu. Whanofo ko pare mia whakataimi ha whakafofora kua whiri aia o whina ngalo ke ai e tui. Peke toi pe he mai kou whakaawao e tui hane whiri ha pare mia fo ke isko ni ikai. He kui ai e uhinga aia I he fo I tuu koe ni. O ku malawa le le ke ne taki hapure anga whakataimi ko fo I kupu I tupunga area maha unai. O ku malawa ke taki hapure anga whakataimi ka I kai ko hataha na e pare mia te lawe I moha whakotu. Oe omi hataha nei os whakotu ke pare mia ke whamaro ke akai ikai ko hataha na pare mia. Te lawe I moha whakotu ke whamaro lo
aia na etari e whare area. Ua o mai hata hape. Kai oua ko whakanofo hapare mia hiri ai whiri lahi. Kui. Aia malawa ke whanofo mai he tui, i fo i lolo tonga koe ni fo i aho hiwa noa, whanofo mai pare mia whakatai. Koe fo i vete koe me whai he taha whituna i kai ke whanofo hapare mia whakatai. Kui. Museo ke fo i mea koia, mea maari e. Na i kai ke toi whatongia ko au tonu ni nau no fo i tonga, o ko i tonga, i fo i vete ko ia o ko e ko i tonga me i e mahina e ona pe toi lahi ange i e tau ko toa pene e waf tahua. Waf e tahafi ko fo i vete ko ia, i kai ke toi ai hama whai, mawhai pure, mawhai politikare, o pare mia kapneti me whare area. Mate kato. Nau i ai pe nau tō, ke nau te whakarere nau tō hamea. Nau tak tahto hanga e teho nau potu ngā aue. Kai ke hanga e tu i o tō nau tō, kai ke whatai au ngā e nau, tō hanga e nau potu ngā aue, ko nau whatongia whakakapineti mo e whare area mate. Kui. Tu paralyze katoa, tu mamatea katoa ko whata. Kai ha. Kai orewa ku whai e whiri hoko. Ai whiri koe nei tu uni pe e tui. Koe harewa mea na e hoko he fo i waha a taimi ko ia, he ku i kai ke aha pare e mia whakataimi mo ha kapinet whakataimi. Pure whakalangi whakatopu tapu e tui, to e pure mawhai whakapolitikare. Mawhai pure tui, pou ki ai whakatato koni. Os. Ta koe tau tala noa eni ki he fufo i whaunga o ku fihi. Ai tau ai ke te mokalaka kato lolo tonga ko ia, o ku mālohi te hono pē seti. Fitu noa, hono hai he mawhai pure o e tui. Kai ke upeha tau sai, kai ke upeha tau ko. Koe ku peha tu koe mea ia mo oni, koe reality. Ia koe mea koe ko whaalawe atu tau tala noa i he mea o ku hoko, o te ke tala noa mai koe he mea o kai ke hoko. He koe uhi ngai a koe ko peha tau i kai, pa ko hanga whakangai ai koe, koe kai ke tala noa mai mea o ku hoko. He kai ke tala noa tau ia hata i maa i he ngahi Polokalama katoa i he interneti i ha mea o ku i kai hoko. He ku whepakia moe. Mo i whakalo au me mo i whakalo. Ka tau sio ke, ko ku hinga e ku tala noa, ko koe ko toa pe o ku ke tui ki he pureanga whakatui, me te mokalati, pureanga whakatui, me te mokalati a tata, whakawhiofi mai, ho whakawau mo ata mai ki he mea o koko. Koe hau koe ke he si, iha whemahino aki mo pare mia whakataimi, whakanofo hakau minista, soa ngā ke he fu mawhai e tui, whai toko taha pe he tui. Tu koe tala noa ia ke to o mawhai e tui. Tala noa pe koe ke to o mawhai e tui, ko whakatala atu huri kawa e tui. Koe ngā ka ua te aha mea pe he. Ka paurewa koe ke riu kawa e tui, koe ke lama, he ta o whanoa. O te ke te hata noa mai mea pe he ka awa, o te ta noa mai ke whanongo mo. Koe kusua peke mea pe he ka mate i eawe, e ti omo long. Iha whemaheno aki mo pare mia whakataimi ai tui. Whakanofo hakau minista whakataimi ke nau maulakanga, kai oua ko whakanofo hakau minista hiri ai whiri lahi. Whakapotu tatau ai whiri lahi, whiri e hai, whiri he kakai. I he hau koe ni, ai whika wha. Moiha, whapotu tatau e whiri lahi, moiha, moi whiri ai tui. Koe tui he fo i tu koe ni koe ke ne toi whakanofo pe. Ka koe hingau hoko lo tonga hoko e mau. Mare ei rewa ai whakanofo moe whiri o ai lo ua he tui. Tau toi whoki hake peke he fo i hau me mua. Te ke lava to oia, te ke lava pe te kia, kon kalate au i kai.
Taimi kona te kai ke hoko ha mau peheni, whiri he kakai, whiri he whare are a paremi. Taimi ko hoko ha mau. Fo inoa nauto, fo inoa kakai, fo inoa. Kapau he kai ke nau whakakato ume. Fo inoa whare are, whiri he tui, whakanofo he tui. Whiri he tui, ai paremia, whakataimi. Okay. Tue ne o sia tonga whawho ki atu. Malo pito e Palofesa ko ne tu fuke tai ni mi aia ko ni kakato ia e tau konga ko ni e tau lao ko ia. Aia ko konga hoko pe ko kabineti. Ka pau ko tu ko smahino o pito pe kau ia ko ni ku hanga o mai. Aia ko ne o foki hange ko ki fa matala ko lao ni na tok fotu he wafe hongo fulu. Pea me ia yo ke ahoni te ke exercise foi lao ke ngau ake foi lao I tonga ke pehe ko o si hoko foi mea ko ni pea kai ke fili ke hanga tu I o fili mai pare mea whakatai mi mga mea pehe tu ke pe mea ko na hoko he wafta fitu ko na ki ta ano ki ai ka ko tu ko smahino ia ko ti la peke ta te ki kamata he kupu ni mataha I he kabineti kapate ta ki kamata pe ai ko hai ki ko I kupe ai te ta lava ta tanga tai mi pe ta feunga ia hon. Io ko ki mua ke au ke ni mataha e tonga ke kabineti ko fie la ke mea ko ni he kumanatu. Koi. Ko ni manoa pi. Koi. O mai ki he fika wha. Koi. Me he ulo aki ke he fika wha. O kai ke mahu inga e ka te au ke hono whakahu e mi. Koi. Aia ko me ea ko tānake. Ke whamalolo I hapare mia. Moiha, ulo aki ki he wha. Koi. Foi me ni au kai ke fie ma o ia pe nei kai ke me fie ma o ia. Ka pau na tau hanga pe o puru le le foi fonga pure motua. Koi. Ko hinga ko ke ai he na lava ia, na se lava pe fa ito o ai. Lava pe ta na ke na hilao ki ai he ne foi tu he na se fa foi fa unga ko e tau fa hau ke ne wa ka to pe u la ki ke fa ia ni manopi. Koi. Foi me abe ku hoko ia he ni ko foi exercise pe ia ke nau na ko sila ve ke ua ki mo ua pe mo hala ko e nau hanga o ai ko fa malolo I o fai pe ia I he loto party o I kai ke o mai o ai ke fu fare are a ka to ai he tu ko ia te mokalati ko hala ua ki na ko sila ve ke ai ko foi exercise no ia pe ia he ko hame ko pe he ko exercise no ia ko hinga he kai pe hoko ia e tonga Koi. He kai hoko ia na us whamatala ta uhinga he kai ke hoko he malo he mau pe whaha ia e pure pe a kui kai kia hame ai ko mai noro tu I ruru I he tau tolu I he whare area koe na mai se a koe na uaono koe na nau ai ke whare au kahi au pito contradictions se paki ai o mea ia ai ke mea whamarati o silere e au hono fuko ngalahi e tau ko o si e wa pointa hai tonga pea koe ni fika uwaki ki he wha ko foi exercise I mau taimi pe ia ko inga hei kai hoko ia anga whakarea ane nai ko te kai ke hoko foki ke exercise e foi mea koe he foi whakatata uwaki me te ki pehe tu ia mea ko inga ko hatu report ake hatu whakano o ku mata e ai e mau whakapolitikare me he patoa mo e pare mia ano tuangi he tu io veteki pe te ai pe uhinga lahi uhinga ia e veteki he tu I o ku kei whakakonistu tone pe te ke a mai ka mea pe he
ane feia e whakamālolo I hapare mia, o mai e whehui koia. O kuta e malawa ia. Whakatu e nā tole fo I kupu I lao heni kai ke lawa ia hoko. O kuta e malawa e ke whakamālolo I hapare mia, pia ta e whakatu o mai hapare mia. Kono siofi whakalo sika katoa e ni tonga, o kuta e malawa ke hoko, kai kanau ke hanga po ai e kupu I lao he kai hoko ia. Ko mea pe toki hoko ai tonga kapau e whakamālolo I hapare mia pa I kai whakotu mai hapare mia ko hatau ai Fonua. E ko ene ngā e ho movete whakapolitika. Kaku o si malo pe fo I ta whaakia ko ia His Majesty Army. Pe mo ene whekau aki ana mo e whakakau kau whakamāmani lahi. Hange e mea whaumea koe ni ko whaumea he kōnga koe te kai ke iai ha United Nations moa, nu usila moa Australia. Na e hoko e tau ki tutu koe e whai, ai ki fo I mamaukaini ko ia ka e ai le alawa ko ia. Ka ke whe tutu I pe ai ke liu ai e Fonua ke aunga ai fo I mau. Ki mea ke atonga. Tu uta e fu wakatau e fia I he fo I aho pe taha, aho unga, aho tō. Oscar to e kau to e fia la ia I tonga. Wakatau a Amerika mon New Zealand pa mo Australia. Koe tu uia o e aho ni o kupehe. Tau whao e mea ke hoa mo e aho ni. O te tau whao e whaahinga kupu pehe ni ko mea ia I senturi e walu pohi. Ka koe ke whakotu o tau ia tonga e whetongi mea koe ni, ko tau atu pe akuia a ene tae mahina mo ene I kai ke hoa mo mea oku hoko mo oni o e tau nofo he mea koe society. Me tau nofo he historia. Oku kei taimi tonga ke ta alu pe kua ose tau militia tau. Malo sai ke tangata I pe ai Palofesa. Kata toki hoko atu I he wike kahau I he kabineti. Ki unga ke ta kamata fo o I pe he kabineti I he wike kahau. Kapau ke whama opo mai pe kata whiunga I pe he ahoni kata toki hoko atu he kabineti I he wike kahau. Ia. Malo vito tonga ai whanga marie mo kei whakakau atu au ki he Polokalama o kou mawhana mau pepe a kou ngoi pena ku futo ha te talanoa ki tua. Ka koe lahi koe ai mau mo e lahi ai palaku koe ai Fonua te au whia maurewa. Akonaki koe a Siosiua. O kui kai ke toi heriaki he kaimi kou lahi ai mau mo e palaku. Koe ku rea tonga I ku Polokalama, o mai ke Polokalama ko motonga. Toko o si rea peitonga. Na rea ake he tau kosi. O ku kai fie ma au ke talanoa whakapunake I he ku Polokalama mo talanoa heriaki. Ka pau te wanga wholahi atu hau fo I taanga hiwa, pe ko fo I taanga mau whaka epic, he kai ke mahino ia hataha I talanoa heriaki. Ki toko si. Ko ngahi Polokalama, ko pau ke talanoa I lea mahino, lea hangatonu, lea maa ke lava ke mahino. Kui ngā aga rea heriaki. Kui ngā ke au whanga fubo ke whakatonga ke ua mahino I hataha. He wikai ke mahuinga ia ka te au, kutoki ai hono fo I eria. Ka ku whakamawhana maupe ka te au I he tau Polokalama. Pea kou lawe I pe au ia kua ia ku lea whewheka. Ka ku kai ke ai wa ia e au pa kua peheko haku whealaki. I kai kai ku haku whealaki a. Ko ku ai hanga tonu pe a kua pa ku lea to tonu pe a aku ki he talanoa ke umea hoko e ahoni. Ka kou whamaro lahi a tonga, ta Polokalama ko ni e mea o ku toko ni lahi a ke a te au. Tuku ke hange te kua ao ngai a ke hata. Toko ni lahi peka te au ne hanga o whaata ku ata mai, o ku ne ai au ke
ke wongo ye me ko kala no ke ai ko ke da no ata me o ata mai fa ko ata o ko kala no mi o ata mai kala no mi o kloto he ko ta pe ko fa le re ha Polokalama ko gure ai tonga tal me ka hawa ko dea yo ata mai mo le yo kuloto ya ku hanga tau ka ve mo fa matala ko lave ki ai ko mafana ko ta no a te ka no pa mafana pe hange ko te hanga ta mate i hata haka ko mafana pe ya te ki la va ta mate i hata mo manatu mo do te ke mo me ya o ko wheelchair vai ke ta mate ke veta ka ko fa malo atu ki mo me mai fa malo atu ka mo tol mo ta na ki ma fa ka wa mo fa nga fa ka nga ya whakanga i au ke mo te a eko uhinga. Tuko kusino, tuko ti sei bolo ia ko ke ka wi ai. Ka ko o fala ia ti ka te motor ka tau toki hoko atu tonga malo. Malo pito e Palofesa, to e tā Siosiua Lafitani. Ai kai mauiwi ke whahoko e tā Polokalama Tufunga Fonua alo au, i he wiki kotoa pe, talu me he tau ko o si eno wa o mai ke ahoni, ke lelelere pe tā Polokalama he wiki kotoa, pe aku honga au pito e ngai whamama ko ia ke te au pia pehe ke kakai toko lahi ko nau mātā ngai Polokalama ko whahoko. Ka tā toki whilongo aki i he wiki ka hau. Malo pito, ofa atu ke tiko. Malo pito, ofa. Koia. Koe ngata e ka inga homo Polokalama ko ia, pia mo e Tufunga Fonua alo au, pe hokia Palofesa toke tā Siosiua Lafitani, ai aku maa whahoko atu pia miheni i he wiki ko toa pe. Patama pe kuangole rea te tau Polokalama ki apina, pea te mate hoko atu pe ai Polokalama i he wiki ka hau, i he taimi tatau pe i he wiki ka hau, ai a koe kuoliriu whoke taimi anu silani, ai a koe tainimi koe, i he tainimi koe osi eni ai tolu, ai a koe osi minite wanoa eni me he tolu, o ku taimi tatau pe anu silani pea motonga i he tainimi. Ai a koe liriu taimi ko ia e unurewa tau Polokalama me he taha ki he ua o e tu site ko toa pe. Ai ko e tu mau pe taimi ko Australia, ai ko mau fai ke ke te ni me ho at tolu. Ine pe ko apong pongi, ko anai. Ko e tau Polokalama ko e fatu Fonua fo ou e fa ho ko tuia i ha hili pe ha miniti e fa noa me heni. Ai ko fa fu ko hoko ko ia ai fa i ahoni. Mantu ko osu wanoa ni me tolu. Ko hoko ai fa pe osi nima me fa e fa hoko to e Polokalama fatu Fonua fo ou. Pea mo pive ni piukala. Maratu ki mo tolu koe na mo mamata i he Polokalama i he ko osi. Na lere mai pe Polokalama ha o ngata. Na te kai ke a o e Polokalama ki he ola ko ia e hopo na whai kia tala noa. Pea kuma te ma whahoko te Polokalama i he ahoni, i he hoko ai wha. Ko e hinga ko e wainga he whatongia e whahoko e pive ni he to prelulu. Pea ku e ki mo ua ki ai. Pea ku masio ke ma Polokalama to e rewa i he ahoni. Ko a pongpongi e whakahoko ta e tau Polokalama ko ia i he whawhango a Saione i hoko ai taha ho ata pia pe he foki ki he wawanga i he ilo pia mo i he akope mo ilo o ku mawhahoko atuia pia mei he University ko lo au pia mo Palofesa toke tā Siosiua Lafitani ai pe. Ai ko e Polokalama ia toenga e Polokalama ahoni pia mo e Polokalama a pongpongi ko o ka topa foki ai ko tau pehe ko wiki ka hau e kamata e tau Polokalama pe mohai pe i ha kantiteiti wharearea e ata ke tau Polokalama mo ia te tau kamata Polokalama mo ki nau tolu i he wiki ka hau pe a mei heni. Ai ko ngahi whanangonongo pe ia ko manatu ke lava o atu ko le whamore at kating mo tolu ka parana iai ha to whatongia i ahoni pe na e lave i koe i he Polokalama koe ni ka ku o atu ai ko le whamore kating mo tolu ki a pina pe mo whaafe ke mo te mea mai pe i he hoko ai wha ka mo mea.